Hei ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Watekasau. hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedong. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedong. Watekasau, oh, watekasau. hai ibu bapa yang mendengar dengan, hai kajar bedang watekasau. Hai ibu bapa yang mentang-mentang dengan, hai kajar bedang watekasau. Terpesumbu, pesumbu aja tak pajo ngan keluarga tak pesumbu, pesumbu aja tak pajo ngan keluarga. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedong. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedong. Watekasau, watekasau. bulan Ramadan, bulan mulia, jatahnya rakan tajam puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, jatahnya rakan tajam puasa. Pajo busau ngat tenaga singoloh beeta kerja. Pajo busau ngat tenaga singoloh beeta kerja. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedong. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedong. Watekasau, oh, watekasau. damai ibadah, ledat pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Damai ibadah, ledat pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Remaja brawe yang kompak sabe dari lorong A, B, C, D dan E. Remaja brawe yang kompak sabe dari lorong A, B, C, D dan E. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedong. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, kajer bedong. Watekasau, oh, watekasau. hai ibu bapa yang mantau dengan, hai kajar bedang watekasau. Tak pesumbu, pesum kuat, ngajak tak pajo ngan keluarga. Hai ibu bapa yang mantau
ngana tenaga oh singong lu be tak kerja Hai ibu bapa yang menonton dengar, hai kajar bedah wate kasau betapa sungguh ngak jeta baju ngan keluarga. damai ibadah letak pahala melimpah rahmat melipat ganda kajar bedah hairah kan mudah buku lemak mana terasa Ibu bapa yang mantap dengar, hai kajar bedah wate kasau tak pesumbu pesumbuan ngak jeta bajo ngan keluarga. Kamu ulangi segota ibu-ibu, bapa-bapa yang na di kampung Berawai, Kajet Bedah. Waktu kamu menunjukkan bapa pet lewat sa. Kamu ulangi segota abi-abi, umi-umi, Kajet Bedah. Waktu kamu menunjukkan bapa pet lewat sa. Waktu ji sao. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. guys ini kapan dulu Itu dia guys. Vokalis. Syafira Bang Mail ada gangguan gitu Oke guys, terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat Aceh pecinta selawat ataupun pecinta maksud Arab. Saya tak tahu.